Ia, pe ona utalanoa atu le temu sola, ma wale ama noa e talanoa ai nei le tae ao ma sui o le whaalawa tonga soka le atunu. Leo taunu mai ia le sunga ia pele nā tete ta ei ma lau mata la fonga i le tae ao nei. Ia, ma lo le usu whatalo whatui, ta mai tae o le mota. Ma lo pele ma lau mata nei tae, good morning. Ia, malo soifua tolo, ia, malo fo itato atunu o whafonfonga mai, ia, whawheroa ia tfo iso whaman malo Yesu ke riso nei tae au, ia, tae au fau, tae au lea lofu maleanga leo lea atua. Eo ke roo lua wawe usu mai ke o poloka la uala, Ia, ka lela wā ke alfiku ai sau poloka e whiwhakari aku maua. Lelei, o te loa o lua le te lua mai le vaenga, foi lea le polokalame, foi lea le soka o ta ua le just play. Au te loa foi se awa noa ta ua ina ia whalau loa atili ai vaenga ia mole si la fia lo tātou o tunu. Ia le la whatu lewa no, pere whamon mole. Ia, okay, whaftai, ia, e momona o whatalo whanmalo la tunu o whafongfonga mai nei tae au, ia, au na vai la mal whatawa ai o mai e whailoa fo inisi o po kalame, ia, po inisi fo i o tālonga, ia, tato whaalapa tuputonga soka i Samoa, ia, o mātou po kalame, ia, o po kalame tau a mata le lalo le whaamalu al whaalapa tuputonga soka, ia, o tā ua le just play, ia, o te iloa, ua lausi la fia fo i e inisi o ni umawhio angane nei po kalame, ia, ua po kalame, ia sa a mata i tono Samoa i le lua awhisu matasi. Ia i le vale o le ono sifulua ia tausanga. Ia mai nā tausanga ia sa whai e le whai ngā anga ia po o le mātou ngā luenga so tau au manamata ngā luenga wa unga. Ia tālonga manga nuu nā teimi ele i tu ese ina tālonga ia ma unga manga nuu. Ia olo o whaawa o pia teimi nei ne mātou whai ngā anga ia ma le tātou mta ngā luenga wa unga. Ia whaapea fo e tatu mtanga luenga o tālonga ia i le whaawa wina leo nei pokalame mo alam whanau. Ia e tai tonu e mole fo i le nganga whaftai ia ono le amana ia fo nei pokalame tono o aonga ia tatu ministry. Ia wai ana le au noa ele ministry ele mawhai ona o pokalame tono tatu o aonga ia malo ia whaapea fo i tatu o aonga tuma oti. Ia ai mai se o nuu mawhio anga. Malo whaafetai. O le just play la so sesi pe ese age group fo i le patino iai. O le just play ia na curriculums le whanga solo te mini. Ia wai tolu ia mato curriculums ia na whanga solo a maolo o whaawa wina pea. Ia o le health and wash, ia lo mato whaipa anga i ma le ministry of health a tūlanga i so i whamalo lo i ne whaonga ai tālonga soka. Ia e ki di vaini whi au tā wai whanau ia i le tūlanga leo so i whamalo lo ina, ia o le tumalau tele, ia vaenga whapena. Ia o le focus a ia o le ono sifulua tausanga. But e ta lale ava noa i tausanga i lunga atu po o lalo mai. Ia wai a whaavai tamatiti mai le age le lalo i le loa ia tūlanga ia e matua i fofo i wamalama lama fo. Ia i vaenga i te tau ona ni mataita ina i fo. O ia so i whamalo lo ina aluma avelanga lunch le a onga le apu o le moli. So i vaenga whapena. But o le age group ngā le focus e pokalame o le ono sifulua tausanga. Okay. Malo whaftai. Whawapo mai lau mata isi vaenga o le tāro pokalame me se fo ia pokalame le tātou soka whamamo lau mata. Ia, whaftai lau mo lau noa. Ia, mo fo ana mo le atule whaftai le pa ia malu fo o Samoa lo mai mo male nei tula tai au. Ia, tu sai foi mal facile ia o le terminei o lo fanga solo foi ia e tolu mat peonta o le so ia pele e tolu mat curriculum fa peona fa tau nuina e pe o le health and wash o le gender equality ia male vaenga le o le emergency preparedness a po le o ina le walum fa na o ina ia lava ta pena ile fa e pe o mai ni mala fa natura e pon fa la fa fo se fo ele ngata tono communities e fa be fo tono a onga ia ole masina lo te atu ia February sa fa tonu ina le mato workshop on mako training mo ile mako curriculum folia ole emergency preparedness sa fa tonu ina le ole ile tu malo le ole pama ali pata itu pailunga sa mako takeringa fo ia communities po tu au lotu ona motiltilo a pe o vaenga ia po tu fo ia o tatu tunu a ma saniona a fia tele i malafa natura ia especially le vaenga na le sa
sa afia fo ile tsunami ya be ole ala le na le mato bo pe e kiliva le mako workshop le ia es fulu lua ia mako participants sa bo mako coaches fo Samoa ile vaenga ia le lawa mata fo ila nga fai la ko ia sessions man mako curriculum le e valu vai aso fa tonu ina ia e fai fo mako group chat e fai mako keep in touch ai pe masi vaenga le updates mai ai la ko ia ata por kalame e fa tonu ina fo session taitas ia ole vai aso lente nei o mai level verso nei ia lo fa o word fai mako scoping visit e ala le mato wasi singa tu i communities SS ele le au lotu ia e mese fo ina inu o lo mana o mia level so soani e mese i le ele ngata ile tu malau tele o le gender ia fa pe fo ile i mako curriculum ia tolu ia le ngata ile o mo kita keninga fo tonu a onga e onga pe ole main focus ai o alum fa na ina im fai ona o ina fo la to ma fo i curriculum SS ia ele ngata le tu malau tele ia ole gender equality o tato lo umau le ai tau le alum fa na ile ina im fai ona ele ngata le ai tau le tama mal tene ai im fai ona ilo le tene im fai fo ona ilo nga ia fai ona i rose SS a po fe au im fai le tama im fai tene a woni ia ni tulanga fanga le fa pe te fa tu au tono ta alonga e fa pe ta alonga ia na o tama ta aloa i ta alonga ina o te no ai tono ai ma to poka mea e tauna equal opportunity suma tama ti tono ta alonga tu sa moment tauna la to fa tono ta alonga le se fa tu au le se o foi onol poka mea just play inclusive include for net mai alum fa na we ma we afianga tu ma tino na tama ti disability ia pe ole main focus ana ia ole pokalami ele se fa tu au fa pete vai tu lo e ma ile on ka ko e selo na ia no fa na wi ia on mato pokalami fo ia o lava tonu ia onga ia lo tam fai e mar fi mala mala e au mai pena ia no fa na wi me fa na o ina fo ila to i curriculum is essay ia pe ole o te lo ole vaenga na len fa pion fa tau ina termine e ole masina fo le la mato o to ile ole verso fo le la mato o to mako scoping visit savai o non masina fo le la fa tau ina fo mako kosla le ole gender equality ile tu malo i palauli mo ke take no mai a onga le na le tu malo na e ekiliva ile kosa le gender equality ono le vaenga nga le sa fa tau ina le health and wash mo le la mako bo ekiliva ile gender equality le curriculum fo le o to tele to mai ti a mai sarfa na la iti o fia ta lo ngol soka ia o te tonu ona e mo ilava ia ai o pokalame e whanga solo te mine ia pe pokalame o te mawhai ina ia a mai le interest o whanau i tonu ta alonga ia o tātou ia pe o laka pi ia le ta alonga le ia a o nei vaenga ia mawhai fo i ona sui ai mentality e ta mai ti e le ngā te laka pi ia ai o mai fo i ta mawhai atu smatu ta alonga la i titile o soka ia te le awa noa te le whamanianga ia i tonu ta alonga ia ai e tipena tamtiti i le tūlanga i lona ia nau ia e whai e le decision ai tingo le si foi vaenga i whita noa le ne tai au e mole le whawhitai si vaenga ia le Ministry of Health ma le Ministry of Women because o le vaenga na le sa mato whai paanga e tau sanga mawai mato pokalame i o le Health and Wash ma le Gender Equality ia o nau ta inga ina ia sa ili ia ni whaala kutukutonga i Samoa ne ia po tatumtanga luenga malo o lo na whatau li maina ia vaenga ia e mawhai o na mato ngā lue whaatasi ia e avea foi mato manise o e promote ia i vaenga ia i tonu o a unga ai whaonga ia talonga le soka ia o le mato curriculum fo o le preparedness and emergency and preparedness ia o lo te mawhai lava ina ia au ngani atu si vaenga le disaster and management DMO ia maso tuangani fo tan vasa au mai le e mai le a foi ngi le fainga pa anga ia ma fai wa o vaenga yo la to au nanga ia i fala vela fa fosi ia o te longa e tai tutu salava ia vaenga o message ki li vai la to ia ma message fo ki li vai ma to pokalam but o nga lue fa ta si ma nga lue so tau au ina ia ma fai ona ma to o atono a nga ia so ani fo la to nga lue nga te vai atu le fa nga solo ia pokalam ia o nga ia tai tono vaenga le fo di ma te fai pa nga i ma si vaenga ia le fesa
Malo whaatai. E lewe siringia le tūlanga wai ai, ia niso matati au sia le soka. Ia, mai se lava le tūlanga e pe le whaite lua Talanoa mai, o le tamu whai lava le ina ia whaafoe pe ia wano tutusa. Ia, wa umma le teimi nā ma le tūlanga o le maramlama sa ina o li i lava. Leo tātou mōri mawina, ia le sao tamaitai. Ia, o le makua o te Talanoa pea, le umma le fia Talanoa pea. I le matati au sia e tamaitai Samoa, lalo su fitu te sanga le matua. I le au sia lea mo se taimi mo sa soka Samoa, sa whangatu e le ipure laula. Le winga la nao la whamtaranga, e whamalofo i la utu whaalarotonga. E le whapeo le lifa i le tūpau ari, o le fo ia tina e ia le tūpau tamaitai la tō. Ia, o le vaenga na, ia wai, e le loan me taawale le polo a. Ia, a taawale atula le polo i vaenga laka pio tama. Ai taawale vale mele le polo i matu. Matalo le tūpau tamaitai. So, ia, o se vaenga le lei, o se tūlanga le lei fo i lea mo Samoa, ia le ngata i si tālunga, ia, o si mātou fo i tālunga soka, wai, e mo i lava i le ilonga, pare o i le o tātou pa aia. Ai lea i au fo i le ina i lau al mātou tūpa, e le tūpa mai, ina fo i tūpa tamaitai, tono tālonga ia o pe o le ala na le tama fai le va ai atua ia pe o le matati ia le tau sanga ne o le tupata mai tai tono tālonga uma ai tātou whawhitai foi na i alo ma whanau e Samoa le whafo o le pe e a nga i mai le loto e whita alo mo Samoa wai pe o le au lea le mai tau atu ia i Talanoaga ma le whaiaonga talua i pe na le lua tātou logo players ia ai o le tōtele o tamaitai e malanga mai whafu. Ia e le, ma whaina whatu stusa le levo o tātou, ma le levo o whafu. Ia e sa alea saunuanga ia tolo ia e peo vaenga na le vai atua ia au mai foi whanau ia mai whafu. So o matua alo to Samoa o tamaitai o mai ia o te lofo ia o se vaenga le lei foi mo tātou alo mwhanau tēni nei Samoa. Ina ia tamo whai ina ia le stende le ia vaenga ia. Yeah, but in moving forward, o te ilo le ao o ia whanau ni Samoa. Ro po lau tō rua te mine le pe o atu desi po la langi o tō tele. Popo atu desi tō alua. Io, sao le leila. Ma lo fa so nei tā fa fonga mare mai mo mai o le tātou o tunu o ai si vai no tā ua au si no fia. E le tātou o tunu o ia il tātou fa talonga mai fa tonga nei tā au ma tampe fa mon mole. Ia o nan sau no atu ia le uso ia lau mata o poka la mea ia whaanga solo le just play o le fuafua mo le masina fou ia mato te takeringa ia o ngā ia primary school i tu malopa lauri ia o le awa nofo ina le whaatanga mai mato o le ministry ia pe o le tūlanga le lei nā ma le achievement nā le e poka la me netaia ia o amal whaatanga ngā ale ofisa wa o ngā mato te o ai te tono primary school e kili vai poka la me wai e le mawhai o na mato so o na o tono a o ia pe ale ai se whaatanga le ministry so ia o le fo ina flu atu fo i tatu mtanga le ngā tālunga ia maalanga o le so i fo mani o tatu ia e pe o ba enga ia whaftai ia o le ala mato o atu e sawa in masina fo ia e kili vai poka la me tono a ngā palau ia e tatala le ava noi nisi o a ngā private school e fia ia e mwhai au na wala au mai fo i mawhsota i mai fo i mwhai au na au mai tono e watu e awa o mwele mako workshop 3 days ia ona avela e lava noi a lato e o ai lato e kiliva poka la me tono lato primary schools o lai whaanga solo fo isi poka la me tato office e temi nei mo savai e tato poka la me nai whaanga solo si vaenga le development ia so a fi mo mia le poka la me o nai e tato sui o tato office e salafai ia e fiso o tai i foi vaenga e tai tono mai foi lato tala no foi le poka la me ia i anga i uma. Malo, fa te tele mo le lua manoa nei ta hao e si vai nga me ane o pa uia te au fa mo le pele malau mata. Ko le vai nga mua leo taro Talanoaga lo te mai foi le vai aso fo. A te tonu ia na Paulo vai nga mo ne vai aso ia no poka la me le fa wa pe ia e tato te fa so so ro tua e tu what for update vai nga ta si bo o poka la me tato fa la songangi. Ia le ngang whaatai nei tai au, ia e mole atu e whaatai tele, ia i lawa whionga fo ia matatou le tione, ia mole awa notu ina mai, ia mole whaatai le sunga le awhionga presidene, komiti whaafoi, whaapea foi, ia le tamaitai puli. Ia au mai wha mua mate o mai e mate whaatata no po kalami whaanga solo fo isi maa ua ia pito la au lo whaatino ia ai
mo le whaafonga Samoa ia mani e tele a ia fofanga le nei ia so ia le atua lava ia whapena tai tato whainga malanga ia ina ia i umarmanu ia vi ingai fo ia te ia whaftai te. Alo whaftai. Pere nā tete ta eima lau mata mai le whanamtonga al soka i lo tānu tiro ia e pei ona tala i nisi o prokalami o whata tia mō le whaalapu tonga le ngata i upolu vape foi ia le motu tele i sala whai. Tau lunga toi le Talanoaga, se si whapaponga i le asa tofi o le vai sa fau. Tānu se...